Ni inkuru ya kasamutwe itugezeho kano kanya tugira ngo tuyibagezeho, nizera ko mwamaze kuba mukanda sabusikarayibu. Gisagara, umusore w'imyaka 18 arakekwaho gusambanya umwana w'imyaka 15. Umusore witwa Umukunzi Emmanuel w'imyaka 18 wo mu karere ka Gisagara arakekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wo mu mudugudu wa Karubondo mu kagari ka Gikonko. Amakuru avuga ko uyu ukekwaho iki cyaha yafashwe ku gicamunsi cyo ku wa 15 Ukuboza 2024 ari kumwe n'uwo mukobwa bamushinja gusambanya. Bafatiwe mu cyuho mu mudugudu wa Rugarama ahubatse ibiraro by'inka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gikonko Gatongore James yemereye ikinyamakuru Igihe iby'aya makuru, avuga ko uyu musore yafashwe ku gicamunsi cy'ejo. Ati nibyo koko uriya musore yatawe muri yombi akekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15. Ntituramenya neza uko bahuye, ariko kuko iperereza ryatangiye tuzabimenya neza nyuma y'ibizarivamo. Umuyobozi w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Gisagara Inkotanyi Emmanuel abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yavuze ko biteye agahinda kubona umujeni nk'uyu akekwaho gukora igikorwa nk'iki, kandi isi yose aribwo ikiva mu bukangurambaga bwo kurwanya ihohotera cyane cyane irishingiye ku gitsina. Ati rubyiruko, ibi bintu twabiretse koko. Ubutumwa bwatanzwe mu bukangurambaga duherutsemo ntacyo bwababwiye. Nibwo tukiva mu minsi 16 yo kurwanya ihohotera, none dore ibiri gukurikiraho. Kugeza ubu uwahohotewe yoherejwe kwa muganga kugira ngo asuzumwe, naho ukekwaho icyaha we afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Gikonko kugira ngo ashyikirizwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ngahe nguko rero ni akasamutwe, turacyari mu makuru hano ku Imena Official. Ni inkuru tugiye gukomereza n'ubundi kuri ino nkuru igira iti babiri batawe muri yombi bakekwaho gutera ubwoba warokotse jenoside. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Abitieri yatangaje ko abantu babiri bamaze gutabwa muri yombi nyuma yo gutera ubwoba warokotse jenoside yakorewe abatutsi, kandi ko iperereza rigikomeje. Yabitangaje ubwo yasubizaga ubutumwa bw'ukoresha urubuga rwa X wari washyize hanze ibaruwa bikekwa ko yandikiwe uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi wasigaye ari wenyine kuko yiciwe abana 7 n'umugabo. Yagaragaje ko ibyo byabereye mu karere ka Kirehe, umurenge wa Mushikiri, akagari ka Bisagara ni mu mudugudu w'Umutuzo. Dr Murangira Abitieri yasubije ko icyo kibazo kiri gukurikiranwa. Yatangaje ko abantu babiri bakekwa bamaze gutabwa muri yombi kandi ko iperereza rigikomeje. Yagize ati icyo kibazo kiri gukurikiranwa, hari abantu babiri bafashwe bakekwa, iperereza rirakomeje. Bivuga ko iyo baruwa yandikiwe uwitwa Mukarusine Makurata warokotse jenoside yakorewe abatutsi, kandi yayisanze yasizwe munsi y'urugi iwe mu rugo. Bimwe mu bikubiye muri iyo baruwa ni ibaruwa yandikishijwe ikaramu y'umutuku ikubiyemo amagambo yo gutera ubwoba ndetse no kugaragaza ko uwayandikiwe azagirirwa nabi. Uwanditse wakunze gukoresha amazina ya Harerimana, hari aho agaragaza ko uwo yandikiye ngo yihaye ibintu byo kubafungisha, ariko ko yiteguye kumugirira nabi. Ati ibintu mwihaye byo kujya umudufungisha buri munsi, uko mubona iyi karamu iri gusa umutuku, namwe niko muzasa. Ibyo mwihaye ngo muri abacikacumu ntabwo bikirya. Ndagira ngo nkubwize ukuri, njyewe Harerimana, ibyo wakoreye papa wanjye nzabikwishyura kuko akebo kajya wamugarura. Uwo bikekwa ko yanditse iyo baruwa yahise yishyiraho na nimero ze za telefoni ashobora kubonekaho. Ubwo umunyamakuru yakurikiranaga iyi nkuru yagerageje guhamagara izo nimero za telefoni zari zanditswe kuri urwo rupapuro, ariko ntizacamo. Uwanditse iyo baruwa yakomeje yandika ko nubwo yafungwa nta kizamubuza gushyira mu mugambi we mubisha mu bikorwa, ngo keretse gusa bamurashe. Yasoje agira ati nsoje nkubwira ko ibyo wasomye byose nta kizahinduka nkiri muzima, njye Harerimana.
Perezida Paul Kagame nawe aherutse kwamagana ubwicanyi bumaze iminsi bugaragara hirya no hino mu gihugu bukorerwa abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, avuga ko ubutabera bugomba gukora akazi kabwo bugahagarara burundu. Mu mezi atatu ashize mu turere dutandukanye tw'igihugu hagiye hagaragara ubwicanyi bukorewe abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ubuheruka burimo ubwo bwakorewe Karekezi Vincent wishwe ku itariki ya 18 Kanama 2024 mu karere ka Nyaruguru, na Ntashamaje Enatha wishwe ku itariki ya 19 Kanama 2024 mu karere ka Ruhango, Uwimana Martha wishwe ku itariki ya 14 Kanama 2024 mu karere ka Nyaruguru, na Mukanyamibwa Beatrice wishwe tariki ya 4 Kanama 2024 mu karere ka Karongi. Ibintu rero bikomeje gufata indi ntera ku bwicanyi rwose bukomeje gukorerwa abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Inzego zatangiye kubihagurukira, mu minsi mike biraza kuba byahagaritswe. Turacyari mu makuru hano ku Mena Official, mukande subscribe tujye tubana buri gihe. Tukiri mu nkuru zivugwa ku bwicanyi bukomeje gukorerwa abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, munyemere dusoreze kuri ino nkuru yo mu karere ka Rwamagana, aho polisi yafunze ukekwaho kwica uwarokotse jenoside. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yafashe ukekwaho kwicira mu karere ka Rwamagana Sibomana Emmanuel warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu ijoro ryo kuwa 13 Ukuboza 2024. Bikekwa ko Sibomana wo mu mudugudu wa Abakina, akagari ka Ruhumbi, umurenge wa Gishari, yishwe akubiswe ipiki n'umuturanyi we ubwo yari atashye. Mu itangazo ryo kuri uyu wa 14 Ukuboza, polisi y'u Rwanda yasobanuye ko ukekwaho kwica Sibomana yafashwe kandi ko ubu afungiye kuri sitasiyo ya Gishari. Yagize ati ukekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa Sibomana Emmanuel yarafashwe afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Gishari mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo ashyikirizwe ubutabera. Kuva muri Kanama 2024 mu Rwanda hakomeje kumvikana inkuru z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Perezida Paul Kagame aherutse gutangaza ko uru rugomo rugomba guhagarara hifashishijwe ubutabera, kandi ko nibitabuhagarika hazifashishwa izindi mbaraga. Mu butumwa Perezida Kagame yabutanze ku itariki ya 12 Ukuboza 2024 ubwo yari amaze kwakira indahiro ya perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukandaganzwa Domitilla ndetse na visi perezida warwo Hitiyaremye Alphonse. Umukuru w'igihugu yagize ati kuba rero n'uyu munsi hagishobora kuboneka abantu bafite ibitekerezo byo kudusubiza aho ngaho, icyo gihe amategeko, ubutabera bigomba gukoreshwa. Nibidakoreshwa n'ibindi bizakoreshwa, ibyo bigomba guhagarara. Polisi yihanganishije umuryango wa Sibomana Emmanuel, yibutsa abantu ko bagomba kwirinda ibi bikorwa kuko ababikora batazihanganirwa habe na gato. Nanga dusoreje amakuru twari twabateguriye uno munsi rero. Ahangaha humurije, mukande subscribe, hanyuma tujye tubana mu biganiro tugenda dushyira buri munsi, amakuru abagezweho yaba no mu Rwanda ndetse no mu karere u Rwanda ruherereyemo. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye bye.